بسم الله الرحمن الرحيم. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elem, na mimu se zadržavamo. Svojstvo mima, na njemu svojstvo jeste gunne. Gunne ima dužinu trajanja. I naravno nije isto trajanje na teštidu kao na sakinu harfu. Ne možemo kazati emme kada dolazi teštid i ne možemo se zadržati toliko kao što se manje zadržimo na mimu kada je sakine. Elem tero, te paro koji je krupan. Elem tero kejfe, lagano na kef. Kejfe fa'ale, nije fa'ale. Ako kažemo fa'ale, onda smo stavili suku na ain mjesto fethe. Fa'ale, lagano, fa'ale. Ro, opet krupan. Rob, pritisak na usne, zbog harfa ba. Robbuke bi sa, krupan, bez napučivanja usnih, nego je pozadna jezika. Poučena. Bi sredina grla ha, bil, jezik je na lamu dok ne prijeđemo na fa. Bi bil fil, opet jezik na kraju čuvamo jedno određeno vrijeme kako ne bi pod pritiskom glasa spao jezik i napravio kalkalu kao u slučaju bi ashabil file. Mi ovdje možemo lahko napraviti dvije kalkale ako ne pazimo. Bi ashabile file. I to su greške. A potrebno je kazati bi ashabil fil. Elem, opet usne, lagano. Elem jeđe. Džim, harf koji je tanak, ima svojstvo šiddeta, ima kalkale. Nekad ga miješaju tako sa ž, sa č. Zato što ne otkuca na kalkali i kažu elem jeđ'allehu, jeđri, kao jeđri men nekom, jeđri. Ne znaš jel č ili je tako elem neđ, ovdje elem jeđ'al, kada otkuca idemo onda na ain. Elem jeđ'al, lagano na ain dok ne prijeđu na kef. Elem jeđ'al kejdehum, opet lagano na mim. Zato što je mim od harfova usni, a i fa je koji dolazi u novom redu. Tako? I onda može se desiti nekada da kažemo kejdehum fi. Gdje je mim? Kao da smo ga izbrisali. Zbog ovoga gore svojstva na samom početku gdje sam ja govorio elem tero, da moramo stati na mim. Da ima svojstvo gunnete, da ima 1% zadržavanja. Elem jeđ'al kejdehum fi ted. Dod harf ima isti talet, ima duljenje na sebi. Kada kažemo fi ted, vrh jezika je zabranio, hajmo reći, tako što smo stavili jezik na nepce, zabranjeno mu je da izađe glas i zrak napolje. Strane jezika upiru od petice, šestice, sedmice i osmice pritisak pravi. Tako? Iznutra zubi. Zato što se dod izgovara sa strane jezika. Fi tel. Nakon što se zbog pritiska raširi jezik, vrh jezika će silaziti prema korijenu prednjih sekutića. Kada siđe i kada napravimo dovoljan pritisak i duljenje, onda ćemo dod prijeći na sljedeći harf. Fi tadlil, nije tadlil, niti je tadlil, niti je tadlil, tadlil. Wa usnema, wa ro krupan, wa arsala alayhim ta.
opet krupno. Tajran, tajran ababil. I ovaj termin koji je spojen, jeli govori nam da se hemze ne može uklopiti, da je hemze od harfova izhara. Svi grleni harfovi su harfovi izhara. Izhar, šta je izhar? Kada govorimo o njemu, kažemo da je to nešto što je čisto, jasno, precizno, se izgovara bez uklapanja. Zato kada nam termin dođe spojen ovako, tajran, moramo ga jasno izgovoriti. Tajran. I naravno, zadržat ćemo se na njemu, kao što sam gore govorio, elem, kako se na gunnetu mima zadržimo. 1%. Da ne napravimo kalkalu, dodat ćemo svojstvo gunneta koji ima na terminu. Tajran, Tajran ababil. Ro krupan, te tanko, mi. Zašto produžetak? Zbog ja koji na sebi nema ništa. Ta ja nam govori da je kesra do njega i da je ona treba da bude produžetak na 2 dužine. Imamo mim uklapanje u ba. Imamo 2 stava. Neki kažu da se potpuno usne zatvore, bez pritiska, drugi kažu da imamo malu nijansu otvorenosti na sredini usne. Termihim hijero. Znači, ro grupan, rotim, opet spajanje gama u mim, bihijeratim min ihfa, nuna sakina, tanak harf dolazi poslije, min pritisak na sredine jezika na džim, koji potpuno dira sredinu nepceta. Kada kažemo min jezik gore stavimo vrh jezika na nepce, onda smo napravili malu grešku. Vrh jezika mora biti dole, uklapanje će biti tanko zbog harfa koji je sin tanak. Zbog toga je neophodno da znamo harfove, njihova svojstva, ishodište i svojstva. Kada uklapamo, da znamo mjesto gdje ga uklapamo. Kada uklapamo, da znamo kakva svojstva da pravimo, krupnoći ili tankoći. Min siđil feđa'alehum, lagano, nije feđa'alehum, onda smo opet stavili sukun mjesto fethe. Feđa'alehum, lagano na mim, feđa'alehum asfim. Spajanje ovog termina koji je rastavljen u ovom slučaju na mim, zato što je to idlo. J-M-N-V-L-R su, kada vidimo rastavljene crce u potpuno, idlo znači idhal, uvući nešto. A ovdje u ovom slučaju termin uvlačimo na mim. K'asfim kul. Kažete sada, kada kažete me, vidjet ćete kako u podnožju grla glasne žice se zatvaraju kao makaze kada spojite. K'asfim, nema zraka, nema hemsa. Ima znači šidde, ima džehr, zabranu glasa, zabranu zraka. K'asfim kul. Ne smijemo kazati kul ili minune. Tad smo napravili grešku. Nego jer smo onda prekršili svojstvo zabrane glasa, pustili smo, zraka, pustili smo. A on ima svojstvo šiddeta hemze to sakine. Kada je hemze na sukunu. Kul. Kao da makaze, glasne su žice kao makaze sada rastavljene. Kada kažemo one se sastavi. I onda kada želimo kul, kazati 2 fonetna organa se rastavi. Kul. Ja ću pročitati na kraju čitavu ovu suru. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف